الحمد لله. الحمد لله الذي جعل الصوم جنة من العذاب وفضله برحمته الواسعة على كثير من الأعمال، ويجزي عباده الصائمين بالرضوان. لا إله إلا هو له الحكم وإليه ترجعون. أحمده وأشكره على ما أنعم علينا من جزيل الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله، أفضل من صلى وصام وقام واتقى. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه كلما ذكره الذاكرون الأبرار. أما بعد، فيا عباد الله، اعلموا أنه نزل بساحتكم شهر كريم، وهو شهر رمضان المبارك، وموسم عظيم خصه الله تعالى على سائر الشهور بالتشريف والتكريم، وفرض صيامه على المؤمنين، وأنزل فيه القرآن الكريم. فقابلوه يا عباد الله بحسن القبول. هذا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. musidɓe julɓe tedduɓe, ɓaawo yettude o Allah bajjo seniiɗo wawɗo mo ronkata wi'eteeɗo Allah, en yetti o Allahjo waɗuɗo korka kanko heedo hakkunde meɗen e yiite. O waɗi ndu lewru teddunduɗo ko ndu yurmende, hinu jogii moƴƴere e dow lebbi luttuɗi ɗin fof. O yoɓay kadi jiyaaɓe makko horuɓe ɓe yaafuye e rinɗinede e naatugol yiite jahannam. alaa reweteeɗo e goonga ko hino nafa rewɗo on, lorra mo rewaari on sina o wiyeteeɗo Allah. hiɗen yettamo, hiɗen jarnamo e dow dendangal nemaji ko o nemini en, tawata se limiɗi en wawa andugol ko ɗi jelu. hiɗen seedo wondema o wiyeteeɗo Muhammad ko nelaɗo Allah. hiɗen juula e makko, kanko e sahabaɓe makko e ɓeygure makko. hiɗen seediti wondemo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ko kanko ɓuri e moƴƴude e dewe ɗen fof, ko kanko ɓuri moƴƴude e kala juuluɗo, ko kanko ɓuri moƴƴude e kala horuɗo, ko kanko ɓuri moƴƴude e kala hulɗo Allah. hiɗen juula e oɗo e ɓeygure makko fodde jantotoɓe hino jantade. hiɗen juula e makko kanko e ɓeygure makko e sahabaɓe makko fodde welsindiɓe e juulugol hino welsindi. yalla waɗu en e juulayɗo e ɓurnaɗo tage fo sallallahu alayhi wa sallam. kono yo jiyaɓe Allah ande tippike moɗon lewru timmudu no wi'e lewru suumaye, lewru korka. nduɗo lewru ko juulayagal wondude meɗen enen e Allah subhanahu wa taala. Allah teddidiri nduɗo e dow jiyaɓe makko ɓen gomɗinɓe ɓen sabu horugol. o farli ka korka ka hitande ɗiɗaɓere e fergune laaɗo sallallahu alayhi wa sallam. iwgol maɓɓe makka seno madina ka hitande ɗiɗaɓere woni ko korka kam farla e maɓɓe. haray wo ko yen jaɓɓor ndu lewru ɗo waɗugol ko moƴƴi, jaɓɓoren ndu lewru ɗo woɗɗitagol ko boni, jaɓɓoren ndu lewru ɗo accugol waɗugol ko aña. hada shahru ramadan, nduɗo ko lewru suumaye, unzila fihi alquran, yonindu teddungal tawata deftere Allah nden ko e mayru woni ko tippina. qur'ana on noon ko hudan linnas, ko nde peewal wonande yimɓe ɓen fof, gomɗinɗo emo gomɗina. wa bayyinatin min alhuda walfurqan, ko nde sendidirde kadi hakkunde goonga e fenare. fa ya ibadallah, wa qaddimu fihi min alkhayrati wal ihsan, ardinen e ndu lewru ɗo piiji moƴƴuɗi, adodiren, saabiqu
إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فكم من الإخوان الذين صاموا معنا في السنة الماضية والآن ليسوا من بيننا بل هم تحت التراب. فهل ندري نحن أيضا هل سنعيش إلى السنة القادمة؟ لا والله. musidɓe julɓe tedduɓe woyen jaɓɓorndu lewru waɗugol piiji moƴƴi ko njelo hoori dunoɗen rowani hikka pelletti en hoori daari fewndo ɗo kamɓe hiɓe ley mbulmbuldi hiɓe ley pide maɓɓe enen ɗo kadi ko hombo e meɗen woni ko andi hayɗe gooto anda suumaye arowo si tawayi en hay o suumaye mo wonnen e muɗum ɗo taho en anda sen waway mo timminde hara Allah ƴettitaari wonkuji meɗen. Faya ibadallah isma'u mayi qawluhu subhanahu wa ta'ala wama anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifu wa huwa khayru raziqin. Hadha ash-shahru huwa shahru tijaratu ma Allah. Musidɓe julɓe tedduɓe joomi meɗen o daaliga deftere wama anfaqtum kala wo ko dépense ɗon ko ittuɗon waɗɗon fii makko na fiyon weltane na fiyon jarne na fiyon yiyane na fiyon mante na fiyon komante na fiyon ardo ko waɗirɗon ko liwajhillah fa huwa yukhlifu Allah lontinanayi on sa huntini horuɗo a ñammini miskin a ittani tampuɗo tampere Allah lontinante. Allah daali wa huwa ko kanko khayru raziqin woni ɓuri moƴƴude e wawɓe arsikede. Yo Allah arsiki en ko laaɓi ko ɗuuɗi ko dagi ko waɗa barki ya rabbal alamin. Faya ibadallah hadha shahrun awwaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa akhiruhu itqun min annar. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yu'tiga rigabana wa rigaba abaina wa ummahatina wa masayikhina wa sa'ira almuslimina min annar. Musidɓe julɓe tedduɓe ndu lewru ndu wonɗen e muɗum ɗo ko lewru yurmede. Aranu mayru ko yurmede hakkunderu mayru non ko yaafede bakkatu sakkitoro mayru ko rinɗinede e natugol yiite jahannam. Miɗo toro Allah yo Allah rinɗin en enen e mawɓe meɗen wuuruɓe e faatiɓe e karamokoɓe meɗen e dendangal julɓe ɓen fop e nge yiite jahannam. Faya ibadallah man samahu waqamahu imanan wahtisaban غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا الحديث يكفينا من فضائل رمضان. اسمعوا ما قاله الحبيب من صام، من هنا تفيد الأموم، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفسره بعض العلماء إلا الكبائر، إلا الكبائر. وفي رواية من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. musidɓe julɓe tedduɓe o hadis ɗo pet hino wawi e yonugol e ɓure lewru sumaye ko honɗum ɓurnaɗo tagi fo on maaki wo wonɗo horuɗo lewru sumaye wondude e gomɗinal hiɗa gomɗini wondema pellet Allah yoɓoyte joddi ko horuɗa kon wo Allah yaafotoma dendangal bakkatuji ma ko waɗɗa. E filla yegoɓe inni ko kala on naafuɗo suumaye na dari naafi ha suumaye lanni hufira lahu o yaafante ma dendangal taqaddama konko ardini min zambihi immorde bakkatuji makko. Yo Allah yaafo en bakkatuji meɗen fof janɗi fanɗi suuɗi feeñi ko anduɗen fiimum e ko en anda fiimum ko tewiɗen e ko falgiɗon. Ayyuhal ahibba يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم ومن أدى فيه نافلة كان له مثل ثواب الفرد وأجره. نلاد صلى الله عليه وسلم إماكي كلا وقت فريل غوتو اندر ندو لewru suum kala waɗɗo sunna gooto e nder ndu lewru suumaye baraji makko hino fota wa waɗuɗo farilla hara hina e suumaye. wa man adda fihi faridatan
kana lahu bi 70 fi gayri. kala waɗɗo non farilla e nder ndu lewru ɗo baraji makko hino fota wa waɗuɗo farillaji 70 hara wona sumaye. siko sunna waɗɗa sunna wo sunna o waɗɗaka nder sumaye ko gosagol ko naafugol kala ko waɗɗa hara ko anda koko sunna. baraji ma no fota wasi tawi ko farilla waɗɗa harana e sumaye. sa waɗi noon farilla e nder lewru sumaye ndun, masala nga juuli fana ma alansara ko nandi tay ɗum no hara ko farilla, allah windante baraji wa waɗuɗo farillaji 70 hara wona e nder lewru sumaye. ayuha al ahibba walissaimi farhatani kama akhbara bizalika sayyid waladi adnan, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbihi fil jinan. nelaɗo sallallah alih w sallam no maaki wono wodani horuɗo weloji ɗiɗi, nokkeli ɗiɗi ka o weltoto, nokkeli ɗiɗi ka o weltoto. weltande aranere nden ko nde himo hunto. si goɗɗo hoori ñallal ngal fof yehi ha futuro o ɓadike haray himo welti o taƴa e joni. weltande ɗiɗaɓere nden ko ñande o fottoyta e joomi makko, allah no yoɓitoyamo joddi korka makko ka aljanna makko ɓurɗo towude. fa ya ibadallah taqarrabu ilayhi wadu'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun min almuhsinin. kono yo jiyaɓe allah ɓattore allah, ɓatte allah, noddonmo khawfan hara hiɗon huli bakkatuji ko faggitiɗon, wa tama'an hara hiɗon tañƴini yurmede makko nden. bakkatuji maɗin koɗi ɗuuɗi o yurmede allah nden hino ɓuuri e mawde. inna rahmatallah ande de no yurmede allah nden qaribun hinde ɓatti min almuhsinin, ɓen moƴƴinayɓe golle, ɓen moƴƴuɓe, ittanayɓe aanuɗo ande, ittanayɓe aanuɗo mapunde, okkorayɓe miskin, okkorayɓe alyatimaɓe, huntinayɓe horuɓe, surrayɓe wonɓe wirtade, huntanayɓe haajuji jon haajuji. yurmede allah nden no ɓadiɓe ɗo. fa ya ibadallah walillahi fi kulli laylatin min ramadan bi 6000 atiqin min annar. no wodani allah subhanahu wa ta'ala ñande be ñande guluje 70 ɓe o rinɗinta waɗanoɓe e liste natugol yiite jahannama, o watta ɓe e natoɓe aljanna. toriki allah yo allah rinɗin en e natugol yiite jahannama. wa fi akhiri laylatin ya'tiqu bi qadri ma mada kama jaa fi ba'd al akhbar. si wonoyi noon ha jemma sakkitiɗo on ñande be ñande o rinɗina e guluje 70. si wonoyi noon ha jemma sakkitoro e suumaye on o rinɗina e nden ñande wako o rinɗinno kon foppo e nder lewru suumaye. yo allah taw ɓalli meɗen geɓal muɗum ko aljanna, yo allah taw geɓal yiite jahannama ala e ɓalli meɗen enen e mawɓe men e dendagal julɓe allah. fa ya ibadallah wa fi kulli laylatin minhu yaqulu maulana azza wa jalla hal min da'in fa ujiba wa hal min ta'ibin fa amhuwa anhu al awzar wa zunub. ñande be ñande allah subhanahu wa ta'ala o nodday ene no woodi torotoɗo lamminotomo, ene no woodi tuubayɗo rutto ka angami jaɓanamo, marɗo bakkatu o torolanmi yaafomo, marɗo ande o torolanmi ittanamo, maapiɗo mi hoynanamo. ñande be ñande fi kulli laylatin ko ni allah subhanahu wa ta'ala noddirta en. qala subhana fa amma man taba wa amila salihan fa asa ulaika an yakunu min almuflihin. joma daali wo kala on tuubuɗo o rutti ka allah, o laɓɓini tuububuye on, o golli ko moƴƴi, no jorta ɓeeɗo nde ɓe laatoto e jeyaɓe e malaɓe ɓen. yo allah waɗu en e malaɓe ya rabbal alamin. wa min fadaili shahr ramadan wa fihi tusaffadu kulla shaytanin wa tukhlaqu fihi abwabu niran wa tuftahu fihi abwabu ljinan. moƴƴereji ɓurɗi e mawnude kadi e nder lewru suumaye, allah jolkay kolmba jogo seytanuje ɗin fop
e nder lewru suumaye seede muɗum ndaare no subaka heewirta ma waktuuji ɗin fof e ko honno heewirta si tawi hara ko suumaye ko sakkotono maakon fiya yewka juulirde ɗum fof jogama nangama kolmbama allah fermay dambuɗe yiite ɗen ɗe foppu majje o uddita dambuɗe aljanna ɗen ɗe fop majje wa fil hadis an jabir ibne abdillahi radiallahu anhuma qal أؤتيت أمتي في شهر رمضان خمسا لم يؤتهن نبي قبلي 5 خصال أؤتيت هذه الأمة لم يؤتهن نبي قبل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أولا فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله تعالى إليهم ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا يوم القيامة. نلا صلى الله عليه وسلم بماكي الله أكي مفتما بدم بيجي جوي o kaari ɗin ɗon hay e mofte wona annabajo hay goto ko adi ara nun kon jemma ara non e suumaye allah ndaara jiyaɓe makko ɓe darɗe yurmede kala mo allah subhanahu wa taala on o ndaari o lettoytamo yawmal qiyama yo allah waɗu en e maɓɓe. Thaniyan inna khulufa famu sa'im atyabu inda allahi min rihil misk. ɗiɗaɓum ɗum ko okkaɗen hunduko barngol ko hunduko horuɗo ukkoto kon ɗum hino wela allah ɓuri parfentir wiyeteɗo misk. Thalisan inna almalaikata tastaghfiru lahum fi kulli laylatin min layali ramadan. Tammum ɗum ñande be ñande malaika ɓen hiɓe toranade jiyaɓe makko ɓen horuɓe ɓen yo allah yaafoɓe yo allah jaɓanɓe yo allah on tabintiɓe. Rabi'an ayyuha alahibba إن الله يزين جنته للصائمين وذلك في كل ليلة من ليالي رمضان وتقول للجنة استعدي لعبادي الصالحين. ñande be ñande an la cuɗay o décora aljanna on cuɗari waɗirandi ñande go suumaye nandi waɗete ñande ɗiɗi ko waɗa ko ñande ɗiɗi na ɗum waɗete ñande tati o inna aljanna on heblo préparo moƴƴa fijiyaɓe an horuɓen accutuɓe tuyoji muɗum hulilan kene e gundo fiyoɓe naate ka aljanna. Wa khamisan wa akhiran iza kana akhiru laylatin ghafara allahu lahum jami'a. si wonoyi noon ha jemma sakkitoro e suumaye hiɗa wakkilino horugol ɗa wakkilino naafugol ɗa wakkilino jogagol gite ma jogo wonki ma jogo ɗengal ma jogo juuɗe ma huntina horuɓe walla miskinɓe danko alyatimaɓe jemma sakkitoro on noon allah rinɗina jiyaɓe makko ɓen fop e natugol yiite jahannam. ko ɗum si nelaɗo sa sallam maaki yo luttoyga nder yiite jahannama. jibril wi amin, nelaɗo maaki amin. kala mo suumaye tawi ha suumaye yehi hara himo luttidi e bakkato o yaafaka wata allah waɗu en e ɓeeɗo. nelaɗo sallallah alih sallam noon ɓayɓe maaki ɗum ɗo fa qala rajulun min alqawmu ahiya laylatul qadri ya rasulallah qala la alam tara ila al ummali ya'malun fa iza farahu min a'malihim wuffu ujurahum. on say ɓayne laɗo sa sallam maaki jemma sakkitoro on o rinɗinay fof e natugol yiite jahannam. on say goɗɗo wi ene nelaɗo kaka jemma laylatul qadri. nelaɗo inni o waye na jemma laylatul qadri on ko jemma sakkitoro on ɓe inni ay yaari golloɓe. si goɗɗo fuɗɗike gollude o golli ha lewru ndum maayi à partir de premier yetta o yoɓete nde ñande on say o inni hi o inni awa ko noon kadi si yehi ha suumaye o lanni ko nde ñande allah subahana taala yoɓata jiyaɓe horunoɓen hara na ñallirnoɓen naafunoɓen hara wona hirunoɓen horunoɓen hara wona ɓe horu e ɗon angal ñamugol tun ma yarugol tun ma rendugol tun ko tere maɓɓe ɗen fof woni ko hoori. ɓe fenata ɓe wujjata ɓe jettata ɓe ño'ata ɓe waddidirta ɓe wowlata goɗɗo e ɓaawo makko. haray ko ɓeeɗo woni ko hoori ko ɓeeɗo rinɗinoyte natugol yiite jahannam. yo allah waɗu en e ɓeeɗo. aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwa alghafuru rahim. alhamdulillah
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا مرد له من الله. فيا عباد الله، يروي لنا أبا هريرة رضي الله عنه هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، أو كما قال عليه السلام. musidɓe julɓe tedduɓe ɓaawa yettude allah o bajjo seniiɗo wawɗo mo ronkata arsikkuɗo en tawnunoɗo en rowani o tawni en kadi hikka. sa heɓi jemma gooto e nder ndu lewru ɗo hiɗa ɓuri rewɗo allah e nder duuɓi 83. o ko honto ɗaɓɓete ko jogannema go'o suumaye ha ñande 30. tentini enen sukaɓɓen wata goɗɗo habboɗo ñande 26 no wedde 27 konen ñande woni laylatul qadr. la ijtahid ya akhi min bidayati ramadan ila akhiri ramadan la'allaka tuwaffaqu bi laylatil qadr wa man wuffiqa bi laylatil qadr fa ajruhu afdal wa akthar mimman abada allaha bi 83 sana fima siwa ramadan. faya ibadallah, ihtanimu hadhihi alfursa. musidɓe julɓe tedduɓe kalawol ɗiɗaɓol yari fillanike en aba hurayra. oɗo inde makko nen ko abdourahman. oɗo wonduno e nelaɗo bimbi e kikiɗe jemma e ñalorma. sahabaɓe filliɓe hadisi ɓen fof ko oɗo ɓuuri fillade. oɗo non o addi hadisi welɗo fotuɗo ko tawata kala bakkatu ko jogiɗa sa gollitiri ɗum ɗo allah yafatoma. nelaɗo sallah alih sallam wa ma yantigu anil hawa, ɓe wowlirta mbeleɗe jento moƴƴa ɓe maaki wo assalawatul hams, waɓutuji ɗin 5. sa juuli subaka a juuloyi fana, bakkatu ko waɗɗa hakkunde subaka e fana a yafama. sa juuli fana a juuloyi alansara, bakkatu ko waɗɗa hakkunde fana e alansara a yafama. sa juuli alansara a juuloyi futuro, bakkatu ko waɗɗa hakkunde alansara e futuro a yafama. sa juuli futuro a juuloyi geeƴe, bakkatu ko waɗɗa hakkunde ɗon a yafama. sa juuli geeƴe a juuloyi kadi subaka, bakkatu ko waɗɗa hakkunde ɗon a yafama. ɗo ko waktuji ɗin pet. ko ɗum senelaɗo sallah sallam maaki wo yetelan si tawi caangol ilowol hino rewri e dambugal goɗɗo e moɗon hara o lototo e ngol caangol ɗo ñande ɓe ñande laabi 5 wo ene tuundi luttay ka ɓandu makko. sahabaɓe inni la, ɓe maaki awa ko noon waktuji ɗin 5 wonɗo e juulude ɗi. wona ɗum ɗon tun wal jumuatu ilal jumua, sa juuli juma tawi a juuluno yontere hande, a juuli hande, bakkatu ko waɗɗa kon hakkunde majji kadi a yafama. wona ɗum ɗon tun wa ramadan ila ramadan, allah arsikuno en horugol ko feƴƴi yo allah taw hara o jaɓanno en hikka kadi hiɗen horude ko woni hakkunde muɗum kon foppo ɗon kadi a yafama. wo mukaffiratun, ko yafoto ɗum bakkatu ma baynahunna, kala ko woni hakkunde juma e juma, ma ko woni hakkunde sumaye e sumaye, ma ko woni hakkunde waktuji ɗin fof. kono noon sharti goto hino ton: izajtunibatil kaba'ir, izajtunibatil kaba'ir, izajtunibatil kaba'ir. kono ko se woɗɗitike bakkatuji jani halkayɗi ɗin. qala nabi sallallahu alayhi wa sallam: ala ijtanibu assabu lmubiqat. qalu wama hunna ya rasulallah? qala ashirku billah والسهر وعقوق الوالدين وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات والتولي يوم الزهف. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وأمرة إلى أمرة مكفرات لما بينهن إلا هذه السبع الموبقات. أجارني الله وإياكم من هؤلاء. جزاكم الله عنا وخيرا. harayne laaɗo maaki koko wowluɗen ɗo yaafoto bakkatuji ma ɗin fof sina ɗi jeɗɗi wonɗi e arde ɗo: sirkalngol allah, biniri nasi, talkuru, bakawwol, piɓol, ɗum ɗon tawaka nder ton. mbeleyagal, yahugol ndaaro yoɓe ndarane arsike, ɗum tawaka nder ton. ittugol wonki, ɗum tawaka nder ton. ñamugol riba,
hara hiɗa andi a tewi a ñaami ɗum tawaka nder ton. ñaamugol jawdi alyatima e hoore teware ko alda wo e haqqe ɗum ɗon tawaka nder ton. toñugol sonnajo ma sonnajo toñira moodi muɗum sabu jeeno hara mara dalil e dogugol ñande hare hakkunde julɓe heferɓe ɗum ɗo tawaka ton ton. a jarani llahu wa iyyakum wa sa'ira almuslimina min annar. اللهم اجعلني وإياكم من أتقاه من النار. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم اجعلنا ممن صامه وقامه. اللهم اتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وسائر المسلمين من النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية برحمتك يا ذا الفضل والإحسان. كلا مرض ande yo Allah ittanmo ande makko, kala nonɗo yo Allah on sellinmo, fatiɓe yo Allah on yaafoɓe, marɓe ɓe yo Allah on ɓeydamɓe, ɓe jogaki ɓe yo Allah on okkorɓe. Allah holli en fuɗɗode suuma, yo Allah hollu en timmorde. Yo arsiki o Allah okku en feere e fiira e doole wawgol horugol lewru suuma e. wa sallallahu wa sallam ala nabiyina